Negasngi ha Neliang yung Giant Students Union Dkhot emergency meeting ha po office kasay Hajing ito jing sadat yung katuan yung member yung Mctoda winning member itu dat cara ay Pulit to manu hebor kuriat man kau advisor yung kasay Neliang kasay senyaw dapat dikia ate audio the police department the chimney ain akti yung kau so odat ini gibro kani man go ini yang kasay miu yang dalay ro le nga senyaw Neliang the police department ke duty yung ka to yo i go chngani ipai ba yo ida ipai ba andre man penban gi nong so nong dat bro kani go miu yang dalay la skui bentang senyaw Pynrem jori sarkar Mctoda khamtam yo police department ini to Jingleh yang ki so odat ini gibro ki peacefully ki jai jing ito odo wa gi hok yang ki katkam constitution article 19 emi ga hok inong jong sunong wiki dewa jai nga yu jing ki yang ki to e hok don ni yang ki we kata ga jing pendong penbrek ki gerila to ku as ye bah trok ku kitsemen ki klingkar deras nga yu ngam disturb on galuti ilai bai la I wala luti lai bai I jing la luti yang i ta jing ito wani benta nasnya skui ga benta Saya lihat di Neliang yang saya nyanyi, kuat yo clarification ni benci halor kucing kelam yang Deputy Chief Minister, Bak Preston pensam, pada orang komon ginong jentia waniki export East Khasi Hills. Kemudian juga reciprocal agreement kepada isanya pergi ke Government of Assam, ke Government of Mctoda. Bagi keri Neliang Assam ada uci jar tuli ye wanki, Mctoda ada arjar tuli. Wat kerut le Dkhot ce ke negeri reciprocal agreement wa. Seduk Jubuti, haduk Tura, haduk William Nadar. Kini penman go, ikan ni ada signing agreement kat kam substance section 4, yang ke section 88 yang ke Motor Vehicle Act 1988. Tengah senyawa dari yang minister melingwa, kami tertrok MG hok wiki, ewan mentah, wat asam le odwa yang hok yang ki, hajing itu awal kit warabat. Teman go kemat dong. Dan yang Deputy Chief Minister mas nyawa bahalang dong, wan yang kisimen di gerit. Kuat pencewa yo Chief Minister. Yang Deputy Chief Minister, wa kategori yo katu kat ni udan ni, UM kita gi benta. Deras kategori haduk ni, yo boni waki mem yo kategori kat kam notification wa transport department. Ta sekawi gi benta ni yang gasai senyap kia haduk kate gini gi jingjia wa imam hasai wa kam gi jingjia jia beng gi thau yang ni agat thai yang ni. Lada po jantia lene Khasi Hills. Ta gasai bo ini ke jing kerpal ni bo ini ke jing dawa ko kro bawa senyap hau penlait mardor ini ke bro khamtam advisor yang begini yang ketiwaro klem na pangat ki wan gi kondon ne ba yo haduk ne mem pangkhan gi kondon ki kat kami ngob dawa hok yang ki don ni saya bin yang ngasen senyawa im ke jing kia ko kro ba ke tu jing la yang ki brutally man andal gi yo bro imbiu ke yang ne yang ngasen I do move juga Mctoda Human Rights Commission hajing ito gani benta we hajing ito gani la ikwa request ke Human Rights Commission mo chim sumo to case ko ikat ni UMT wo cho order ada chim gi ain hagi bru to pa ga ain da chim gi ga ain kti kani man ga jing sam si ko kro ba ga sai wat gi riong I woro go wi hagi bru pa I ain pan khai ni pon de ki ga ain kate gum gi pediang da lai ka sai maham ga lai ni simen plan to pencit ki to wi to burong bi ga hok long burong Kehok yang giman berulang ini, hau memorandum of understanding we sign lembaga sarkar Mctoda, buka district council, piwo penyok kre, rap bro henry kat ni bajia, man penban ginong choni, hau piwan ini haburam bro yang lemam tega sign daw yo boleh ada batang hajing tok bani ke bentar, asnya ke sarkar ladi ke sarkar memperlait go ini bro, ande iwan yang ke sarkar mem siap kia ga lor ini yang ke sign Dapat man ni gitu wangi, jingi la ni gitu wangi bentawi ni sen daule ini kamat. Sekawi la sen kuat pa kubor, cikinong ilam yang Mctoda, wani liang sen isnya kia hadu kata we, emlang curuk upi, hai jingi to kamu nul do mukta, igi member yang menjadi buru yang ni, kamtam le, igi member kuda waran ni hok, hadu kan ni sadar ni, senyap tak go senyap si hadu kata, iu emlang curuk upi. Kata dong gimana liang yang ingat mesai kuat kubor. Belajar.